چیرۆکنویسê Kurd Salih Demîcer di 8 Adara sala 1972 de li gundê Şêranê yê girêdayî Kobanê ji dayîk bû. Ji ber nîrên aborî yên wê demê Salih xwendina xwe bi cî hişt û piştî xizmeta leşkerî û ji bo kar berê xweda derve û niha tevî malbata xwe li Amerîkayê dijî. من خوندنا خوی سرطایی و ناوندی لگوندی شیرانی گریدایی به باجار کوبانی قداند و هر وها خوندنا خوی بلنجی مل باجار کوبانی قداند ل براستی بروشا آبوری بو بندکی دنابنا منو درباسبونا زانی گهیدا نبونا پریا نهشت کو از بچم پاریزگه ها حلبه و خوندنا خوی یا زانی گه به وقت بردوام بکم. Di destpêka salên 1990 de wek gelek hevnifşên xweyên Kurdên binxetê Salih jî bi helbestê dest bi nivîsandina bi Kurdî kir. Lê piştî demeka nedirêj kurte çîrokê bala wî kişand û wî xwe bêtir di wî warî de dît. براستی من جی وک گلک جوانین کردین دلگرم وی دمه به هلبسته لدریه توره و ویجه کردی دا لی پشتی دمکی از گیشتم وی باوریه که دوی از جوی آستا درشم و سلوگان سیاسی که مدوی دمه بهتر ده هلبسته دا دیتن دا کفم آستا که نظمتر آستا که نزیکتر و کورتر ده هندره جواکا کوبانیه دا. Salih Demîcer dema dibîne civaka wî ji ber gelek kevne şopî û nerîtan dinala hewl dide birêya nivîsandina çîrokê wan kêşeyan eyan bike û heta niha du pirtûkên çîrokan weşandine. Zimanê Salih zelal e û wî bikar tîne bo gihandina raman û hizrên xwe. من دو برهوکین چیروکان وشاندن یک ده سال 2002 دا به ناو سوزنج برفی و یا دجید 2006 دا بو به ناو دلکوچری سروجی یا یکم ل بیروت بو یا دویم جیل شامی بو ناوروکو بابتا هر دو برهوکان جی او بهتر جواکی بون. من تیدا هول دا کو از رونی بدم سر آلی نینی جواکا کو بانی براستی کو گلک عادتو عرف و عادتین وان بخواه وان شخورا کربون وک زیندان و خو خستبون تیدا. Di nav Kurdan de heta niha dahêner nikarin bi dahêneriya xwe bijîn. Lewma wek piraniya nivîskarên Kurd Demîcer jî nikare tenê bi rêya çîroknivîsiyê debara xwe û malbata xwe bike û ji ber vê jî ew niha wek rojnamevan jî kar dike û debara xwe pê dike. هرچندی از حز دکم براستی خو کو چیروکنویس بدم ناسین ل جبر کو روزنامه‌وانی جهکی خوی روزانه د ژیانا من ده او ابویا جدره کو از پریان قزج دکم جبو بردوامی ژیانا خو و زاروکن خو روزنامه‌وانی و نویساندن چیروک د ژیانا من ده براستی کتنه رکبریه که از هول دادم دوری چیروکی نکوم لی از باوکی روزانه رو به رو لگل روزنامه‌وانی ما. Salih ji mêjve ji Kobanê dûr ketiye, lê Kobanê qet ji dilê wî derneketiye û ew bîranîn û rojên borî yên li wir dijî wek hemû biçûk û mizinên Kobanê Salih jî di nav kavlên xanî û avahiyên Kobanî de li xwe û hilma jiyana ku dê vegere digere. ام زاروک بون کوبانیا من ام زاروک بون و دل بجیا ما گلک سینور پی کول دکرن گالوشه به جریا ما خول زیخ بیانو بر ایوارن تدگراند دنگی چرچرکین تیجم بچوکتر دنافستریان دا زورا پی خواسیا مدبر نفرن پیرا بسوین کوک زیپکان بسر به تباتیا مدد باریانو گوپال میروی کلک کل دو مداویتو نمادکاری خو بگهینوی مجولاهی لدل مد آلاندن مجولاهی لدل مد آلاندن بداغا هلکه هلکو برچی بونه ما وک بروسکه خداویت حنبیزا سیادارا توی بقاسی کدایکن مش خودید ترسیان مج آخو خلیات حزد کر بقاسی کدایکن مش خودید ترسیان مج آخو خلیات حزد کر. بسام مصطفى رودا.